A prazne za rakiju, otude donose rakiju od mljekara. Danas je obilježena 64. godišnjica od proboja jasenovačkih logoraša. U zloglasnom logoru stradalo je 700.000 žrtava ustaškog genocida. Prema zvaničnim podacima bivše Jugoslavije, u Jasenovcu je na svirep način ubijeno 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevrija, 20.000 djece i 120.000 antifašista. Iako je već odavno poznato da je logor u Jasenovcu bio najveća fabrika smrti na Balkanu, ni više od 60 godina poslije genocida koji se ovdje desio, ne zna se prava istina o broju ljudi koji su ubijeni ustaškom rukom. Ja sam Rade Divojac, rođen pod Kozarom, jedno selo Orlovci, tako se vodi. A za vrijeme onoga rata su mi roditelji izginuli. Eto, koliko sam imao godina, ne znam, kad se ne mogu sjetiti sela gdje sam rođen. Nisam se mogao sjetiti. Bio sam kod jednog čovjeka, on me primio sebi, pošto nije imao djece, i kad je pošla ofenziva na Kozaru 42. u ljeti, ne znam tačno datuma, ali znam da je bilo ljeto, on je rekao šta ćemo, kaže, ja ne znam ni kuć svojom glavom, narod bježi u Kozaru i ja u onaj narod uđem i utečem u Kozaru. Dočim odmah kasnije 2 sata su oni postavili liniju, Nijemci, tenkove liniju i počeli se voditi borbe na Kozavi. Tako je trajala borba 45 dana i 45 noći i oni su stezali sa sviju strana obruč na Kozaru. Po danu je tu ko avion, a po noći artiljerija i mitraljezi. Vojska nije dala da se narod probija za vojskom. A što je najgore, u Kozavi nisi imao ništa jesti. Ništa. Pasli smo mlade bukve, list, pa onda bila neki divi luk, cvijemuša se zvao. To sve malo za nas, koliko je nas bilo uteklo. Nisam se znao bojati. Sve mi je bilo interesantno, dok god nisam vidio na Kozavi šta se radi. Na Kozavi, sa Visa Kozave do ceste, Prijedor Banja Luka, nigde nisi trebao stati na zemlju nego na konja, na vojnika, na psa njemačkog. Strašno su im ginuli psi. Gdje god koji Švabo poginuo i pas, i ako je pas pušćen, neće otići od njega dok ne krepa. Ja i još 2 prijatelja smo se bili sakrili dobro. Trebali smo da pređemo neku riječicu. Ušli smo u neku šumicu, ali prošli za leđa Nijemcima. Nijemci idu samo, ništa nisu tijeli Nijemci ne Kozavi. Oni ne treba griješ duše, nikoga nisam ja vidio da su oni streljali ili ubijali, nek samo vuku u liniju i čuješ onu njihovu komandu. A svaki oficir njemački imao je psa. Mi smo se trebali prebaciti, prošli za leđa, ali je iznenada udario pas, nas obojicu oborio. Ovaj je treći uspio uteći. On je lano 2 puta i dođe Švabo, šljem na njemu automat. Biće kinde, ne znam mi što znači kinde. Ja sam bio razbio ovako glavu, malo krv. Iziđemo tamo i on nas dadne četnicima, nas dvojicu. Pita mene, pa šta radite, za koga se vi borite tamo? Ona meni košulja, nema ni lača, ni ništa. Za koga se borite, daj mi krv ako imaš. Idu ustaše i tako popanu nas dole na cestu, natovare na kamion. Ošli smo u logor.
Logor je bio ograđen, bila neka ciglana, pa bilo voće. Svako 10 metara bio je ustaša. A samo jedan struk žice bodljikave, ništa više nije bilo. I po onoj njihovoj oznaci bile su ćelije 77, 75, F, ne znam ja te njihove oznake. Ja sam pod jednom šljivom bio dugo, spao. Isprva dobivali smo neke kao supe. Ali kad je narod vidio da je to ljudsko meso, svi su prestali da jedu. Ja samo znam dobro da je to meso se lijeplo kao ljeplo. Ne mogu ruke pustiti kad sastavim. A sve sam te kosti koje sam dobio pojeo jer su toliko bile slatke, a mi smo bili gladni. Kad su počeli davati tu ranu, ja znam dobro, ja dobijem u tanjiru i pojedem tu supu. I pojedem i kose te koje dobijem uz meso. Poslije čitava ženska kosa, nakosa kožom je bila u kaznu i onda više nismo htjeli jesti. Nam da nije ni dolazila. Očajno puno djece je bilo. Ne bi znao broj, ali bilo je, ne zna im se broj, bilo je na stotine. Bilo je najviše napuštene djece onako poput mene koji nije imao nikoga. Kad su god zvali djecu da se postoje djeca tamo da će ići u školu, te djece je nestalo. Onda sam gledao u ćelijima kako skidaju sa djevojaka prstenje sa ruku. Neće da skine. Onda su koja je god imala poslije skidala, krv ide. Ustaša uvati za prsti i osječe. Strašna su čuda radili. Mi smo molili Boga da kap kiše pane. Najteža je žeđ bila. Voda je blizu, ali ne daju. A tamo gdje sad onaj spomenik, tamo su odvojili jednu grupu ljudi. I ja sam se mislio da idem, oni kažu da će slikati pa dati im dokumente da idu u kući dočim oni su ogradili žicom. I dan i noć ovi su vikali vode i tako ubivali. I zato su napravili tamo spomenik. Mi smo bili u logoru, jednom dođe zamjena, 2 kamiona dođoše da se dadne oni zarobljenika za nekog njemačkog oficira. Tu su, sjećam se kao dijete bio prisutan. Ne da jedno dijete da se natovari, bilo je nas dosta. Onda dolazili su seljaci pa odvedu radnika. Mene su vodili većemo da čuvam stoku. Ali oni neće da drže dugo. Drži dan, dva i opet dovede u logor i vodi druge. Ja sam bio kod neke Ljubica se zvala, Hrvatica. Bila je dobra, dala nam je jesti to. I ja je molio da me ne vraća u logor, ali džabe. Tako sam bio otprilike u logoru, ja mislim da sam bio više od 8 mjeseci. I jedne prilike mi samo čekamo da partizani napade, da ko bilo napade na logor, mi bježali. Nemaš si, ma umiriš, ja sam imao kožu i kosti, a nisam imao mesa, ništa. Kad se sjećam da sam mogao prste gurnuti u lubanju ovako. Koža i kosti bilo. I kaže jedan, kad dolaze novi, već ćemo vozovi ili pješke dolaze, onda kaže, ajte kuću, vi ste svoje oslužili. Ako i vodi po danu, vodi na klanje. A ako vodi poslije podne, onda ki vodi tamo kraj obale na streljanje i onda ako uključe razglasnu onu nema komunista, pao Sovjetski savez, propaganda ona i samo se čuje mitraljez. Ja sam lično gledao i sjećam se toga kad je dolazio Ante Pavelić u posjetu i imao je ogrtač na sebi.
obični ogrtač imao je na sebi i imao je štap koji je u vidu slova G u ručku. I znam dobro da je jedan ustaša odnio pregršt, ovako metno preda njega, očiju djevojaka sa Kozare. Naša ćelija bila je daleko od one tribine gdje je Pavelić dolazio. Dočekao ga je Andrija Artuković, jer sam upamtio ta imena strašno. On je aman svaki drugi dan dolazio u logor. I samo kaže, ovo treba pustiti da idu u kući, a kakvi kući? Niko kući nije otišao nikada. Po danu ako idu na klanje, a idu na klanje, tamo ima iza ciglane, pa su te ljude ložili. Pa ne vide ovi što su u ćelijama, oni ne vide. Dođu nam iza leđa, tamo im bila velika ciglana. A vamo je bio kao neki mladi voćnjak. Ja znam da sam tu šljivu svog ulio koro okolo. Strašno je to bilo. Ja to rado ne pričam jer kad se posjetim na to 3 dana ne mogu spavati. 3 dana ne dođem sebi. Nisam vjerovao, kažem vam kao djeci, nisam mogao vjerovati da ću ostati živ. Poslije se nisam ničega bojao, ma da ne znam šta bude. Jednu noć ja nisam imao sata, niti sam znao koliko je sati. Samo taj pod šljivom što je ležao kod nas, on se je napravio nepomičan. Ko noćas utrče, kaže, pjevat će mu majka. Kad sam se odlučio da bježim, nisam ja znao da će se bježati, nego taj što je legao bio pod šljivom, on je nas dvojicu nasvjetovao da ne idemo kad izgoni. Mi bi davno ošli ili na sveljenje ili na klanje. Ali on kaže, samo vi učute se, neki izlaze ovi koji hoće. A ja voli, misli da ide kući. Kako ide kući? Udario je taki led da su svi stražari utekli, jer oni nisu imali nastrešnice, nego svako 10 metara bio je ustaša, nož na pušci. Takav se je oblak navukao da led je počeo da udara tako jako da ostavljaju rane na... Ja sam imao ovdje na ruci ranu od zrna od leda. Oni su utekli tamo i vikali, nemojte bježati, počeli su pucati. Prvo su pucali iz mitraljeza, pa onda počeli bacačom tući. Ja sam došao do vode. Ne znam ja koja je voda. Ima dosta naroda navečer streljat. I ja i jedan moj drug, mi smo donijeli odluku da jedna žena blizu vode, bila je trudna jer je bio ogromno veliki stomak, a još se čak nešto vrtlo u stomaku, bilo dijete živo, ali ona je bila streljana. Mi dovezemo do vode, jedva dovučemo do vode. Ali nemoj nas držati, potonu i ona i mi se vratimo nazad. I kad su oni počeli tući bacačom, onda je pala granata negde oko sredine vode i bacila jedno drvo vamo na obalu gdje smo bili, skroz do obale je došlo drvo. A ja mislim da su oni izginuli što su išli s tijem drvetom. Onda smo ja i on i još jedan donijeli odluku da kad ono sjevne, ajmo se držati za ovo drvo, a da budemo u vodi. Jedan nam je govorio, samo nemojte piti vode, žedni smo. Mi kad počeli piti vodu, mi pocrkavali. I tako smo došli do obale. Kad smo došli do obale, njih su dvojica uzišli. Meni je potklizala se obala i znam dobro kad sam pokušao da poprem se uz obalu, da me nešto ogreblo s leđa, kao da me je kupina ogrebla, tako se sjećam toga. Metak je ušao s leđa i vamo izašao. Ali je ušao kroz kukove, tako da mi nije niđe crijeva zakačio. I ja kažem ima da nemam nikakve veze sa lijevom nogom. I oni meni pruže ruku, uzvuku me. Kad sam ja pipnuo, vidim i ono malo krvi ide iz mene. Šumica neka bila, šikara. Tu me uvuku i onda lišća uzmu dosta i betnu na tu ranu.
rasparaju tu moju mokru košulju, onako kako je bila mokra, i svežu to, oni odu tražiti selo. Po danu sunce grije, fino vrijeme. Kroz tu šumicu idu četnici. Jedan se četnik mokri na tom grmu gdje sam ja. Ja njega vidim. A ide drugi i on pita ovoga, drži kapu na 11:30 na evo. Kaže, gdje će biti Pero, u Biogradu ili u Zagrebu? Ovo su njegove riječi, kad se oslobodi zemlja. A ovaj drugi Bog mu dao, kaže, njemu šapće uzuvo da ga suje Pero. Kaže, vidiš ti koji Srbi ginu. Ja hoću da se javim i uzeo za granicu, da se javim, ovo me nećemo ubiti, rekao, ali nemam tona. Usta se otvore, ali nemam ništa. I malo sam mrdao granicom, nisam odošao njih dvojica. Prolaze i ostali, tako sam ja ostao. Gledam u svoje noge, oduda iz grma, kako sam ja pružio noge, prelazi zmija preko nogu i ode ovamo. Ja gledim u nju, ona gledi, možda gledi u mene. I da me tijela ujesti, ja nisam ništa mogao, jer sam bio paralizovan u noge. I tek poslije podne, kad je sunce zalazlo, ide kroz šum, jedan izviždi i nađe mene. Pitam ja njega čije je selo. Kaže, našao sam ja jednu babu, baba živi sama, ja ću čuvat kod nje kravu i on mene odvuče nekako tamo, nije to bilo jedno 100 metara. Ide baka starca, odala tuda i tako on popodne dođe meni, donese u fesu malo mlijeka. Našao neki fes i malo mlijeka, kako on to uspio. Sigurno dala baka njemu da pojede. I ja sam to mlijeko popio. On je rekao poslije podne, kad bude ručao, da će mi donijeti i kruva malo. I onda on reče babi za mene. Oni su mene unijeli u kuću, još neka komcinca došla, bila je dvije drvene klupe, betli me na te klupe i kad su skinuli ono lišće, rana se je bila ucrvala, bijeli crvi po rani. Onda je ona uzela neki peškir koji je ručno pravit, ono tkato nekada u ona vremena i metla sjeme od konoplja, prokuvala i oladila i metla meni na ramu i uvila me skroz okolo. Kada je izutra to skinula, rana je tako čista da ne postoji ništa na njoj, samo se meso presvratilo. Jednu večer dadne ona ovome da zakolje gusku. Mi nećemo večerat gusku, nam je spremila onu seljačku cicvaru, drvene kaške. Rekao, neko će doći dok ti koljiš. Ona je tu gusku što on zaklo ispekla i naveče idu trojica ustaša i vode 3 djevojke iz logora. Logor nije daleko, samo preko vode tamo, 100-200 metara. Onda sam pojeo prvu bombonu koju sam u životu dobio od toga ustaše. To je njezin sin, poljubio se šjome. Ona jedan kaže, ova su djeca utekla iz logora, kaže, ne diraju djecu. I on nam je dao po jednu bombonu. Mi smo počeli večerati, ali je odmah kaška ispala iz ruku. I ja, kaže baba, da mi idemo. Mi smo naštali, mala seljačka štala. Da je to visoko od zemlje, ali kad sam ja bio ranjen, pa nisam mogao se popeti. On se popeo gore i uzvukao je mene sa onim stepencema. Dočim on je zaspao prije mene, ja nisam zaspao. Ja sam njega, iako sam bio mlađi od njega, svjetovao da bježimo, da će on nas zaklati. Neđe oko poslije ponoć, ne znam koliko je bilo sati, neko se je popeo na štalu. Ima bateriju kao moj prst. I ima nož veliki, sablja. I bode traži. Ja sam prvo rekao da nema niko, a kad sam vidio da on bode, ja sam rekao da ima još jedan. I ja kažem njemu, ja sam dijete, a ja sam ranjen. I on onom baterijom prosvijetli, vidi
kroz onaj peškir krv curila. Gdje drugi nađe njega i on se probudi. Mene je skinuo dole, metnuo nas pozadi, štale neke džubarima. Ja kažem ovome, rekao, trebali smo bježati. Ostavi on nas i utrče nekuda. Nesta tog čovjeka. Jedni lete gore, jedni dolje. Mi drkićemo. Samo čekaš da te ubije. I jedne prilike doleti jedan, kad je on doletio, ovome i kaže, druže komesare. Ja onda znam kao dijete da su to partizani, jer oni su imali komesara. Kaže, to su djeca. I on priđe nam i pita ko ima u kući. A vas trojica i 3 partizana, ove djevojke koje su došle iz logora. Kaže, aj zovite babu da otvori. Ja ne mogu, rekao, ja sam ranjen. Onda k njega dignu i on je zovnuo babu. Kad je on zovnuo babu, ovaj jedan partizan je pošao unutra, ona je uzela stolicu. Stolica ima 3 noge, ovako. Razbila glavu ovom jednom partizanu koji je ušao prvi unutra. A njih je zatekao u sobi, njezin sin nije hteo ustati. Hoću, kaže, da poginem na majkinom krevetu, tu su ga i ubili. A jednog ga su svezali i on je nosio mene tamo do vode. Došao je čamac. On potrpali svi u čamce. Ovaj što je nosio mene odmah kleknuo na vodu i počeo da se guši. Neće da ide tamo. Ja sam spao sa njega, jedan nije priletio. Noću je, ne vidi se. U Kozaru, u bolnicu. U bolnici opet bila ona živčana. Vi mladi ljudi ne znate šta to znači. Ugoti, trese, on ne zna ništa, lomi ruke, noge. Ja sam toga strašno bojao. Ja utrčem pod krevet, oni pleteni kreveti. Bože moj, kako se. Kad jednom kažu, oni dolaze, kapitulirala je Italija, 43. jesen. Ja sad znam, ali onda nisam znao. Kaže, idu ranjenici u Italiju u bolnicu. I nas odvedu kod Knežice. Ima tamo sad ravan, malo međuvođe zove se. Spustio se engleski avion. I nas je odnijelo dosta. Kad nas je utovarilo u avion, kaže, moramo izvesti 20 do 30 ranjenika, ne može dignuti se avion, kratka pista. Tako nešto ovaj nam ne objasni. I ovaj izvedi i mene. Ja plačem, suza sustiže. Ma kakvi? Kaže jedna partizanka, doće, kaže, sutra drugi avion, ti si prvi na redu. Ma doće đavola, kako doće? Odoše oni. Dignu se avion i ode. Prošlo par dana, mi smo bili u toj bolnici u Kozavi. Stvarno dođe avion. Onda ako na mene među prvijem. Ja sam bio tamo blizu pilota. Nema ništa u kolima, ima samo čaura i nema ni siceva, ništa nema. Natovari nas, dosta nas natovarilo. Tamo su nas, kad smo se spustili, dočekali časne sestre. Nema niđe muškara, samo časne sestre. Ošli smo u jednu bolnicu. Lakši ranjenici su bili dole na spratu, a teži ranjenici prizemno. 2 kreveta. Ali počeli dobivati pravu ranu. Dobijem onu usukanu veknu. Ja nju očima pojedem. Toliko sam bio gladan. Očistili onu moju ranu. Ja sam mogao na ovoj nozi odbačati se i tako. Onda bilo dosta djece. Mi vidimo ako ne pojede doručak, on je umro. A nekad pipnemo za čelo ako je ladan, pojedemo doručak. I kaže njihov doktor, ovaj naš prenosi, što ide s doktorom, kaže da smo čudni Jugosloveni, pojede doručak, umremo. Nije tačno da on pojede, mi pojedemo doručak. A ja sam jednome prijatelju uzeo šolju i počeo da jedem, on mene uveti za ruku. Kaže, sine, nisam mrtav, ali jediti. Tu smo proveli dugo vremena već, 44. Ne sjećam se datuman. Vraćan sam nazad u neku jedinicu, zvala se 5. Kozarska.
dali me u sastav nekog timanskog odreda. Taj odred, to je taka bila neboračka četa gdje su bili zavrviti i četnici i ustaše i domobrani, koje god htjelo. Gdje god napadne bježi. Ja znam dobro, kažem jednome ovome komesaru, jebem ti ovake partizanove, koji god napadnemo mi bježimo. Ja idem da se najdem kruva. I kad se završio rat, dođem u dom ovdje u Banja Luci, ovdje su me rasporedili. Poslije odem, oni slali na te zanate. Odem u Rusiju u školu. I kad se tamo smo proveli, imao sam kod sebe neke dokumente, proveli 2 godine. I taman kad sam nešto naučio, naš se zakače susva, rezolucija infobirova. Nas potovali u neki drveni brod. To škripi ko vrata na manastiru. I dođemo u Beograd Dunavom. I tako kad sam završio zanat, onda je podređivao vozača. Ja sam u Titinoj zemlji prvi registrovao privatno autobus. Jer ničega se nisam bojao, sve što je došlo predame, bio sam jači, jer nisam vjerovao. Ja nekad ne mogu zamisliti da sam ja ostao živ, da sam ja taj koji sam bio u logoru i koji sam tuda sve prošao. Postao sam ratni vojni invalid da bio dijete. Ja sam ostavio u penziji, tako. Žena umrla, ostao gore. Taki je život. I sad nekad sjedem i razmišljam, da li je moguće da sam ja i danas živ? A eto vidite da jesam. I čovjek mora biti jači od svega što dođe pred njega, tako mora ostati. Ja sam jedne prilike dok sam bio vozač autobusa odvezao autobus u Jezernovac i on svijestio se, znam dobro, i došao je drugi vozač po taj autobus, ja nisam mogao vratiti. Onom došlo u glavu sve i nikad više nisam ošao. Ni to da je u Dvaksenće, to ne mogu podnijeti. Tako sam ti ja prošao taj život. Sad sam u penziji već 24 godine. To je sve što ja znam već o mome tome surovom životu i ne daje Bože nikome da... Kad bi priroda dala da se vratim ponovo da živim, ja bi dobrovoljno umro. Samo da ne proživim i ne bi proživio nikada.